Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga master manghud, yari nisab kita niyo nag-record si suara taka video tungod pa pagpatarang ha kalawngan imam panuhumahi Ahmad Imbing kan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Biyayta niya tinahi Imam Ibn Taymiyyah din ang mga mujassim. Sabihan ni Rikubyo tangan title ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah bukun mujassim jawab haputing iban tuhumahi mubtadi Ahmad Imbing. Ininik injawab inikyawa na to kausim mga ulama asyaira iban si mga kaibanan nila. Tinain sila nagdipin hi Imam Ibn Taymiyyah bukun siya mujassim biya sin kaptangan ni Ahmad Imbing iban sin tuhuman niya. Baya umarin kita dungo kuntain himumungan ni Ahmad Imbing bang uno in kaya pamung niya tungod kan Imam Ibn Taymiyyah amo in audio kaya post niya ha Facebook. Dumungog kita niyo sin himumungan niya. Pagkakad si mga tumpukan mujassim may sabihin niya, Allah subhanahu wa ta'ala nakabutang tempat tertentu, fi makanin duna makan. Located siya hambuk tempat tertentu. Sarta naghihiwal siya. Mutaharrik yun Allah, naghihiwal. Dahin nagnaan naman sin kapag papanjari niya sin mga makhluk. Sipatan Imam Abul Hasan, rahimahullah, niya. وقال قائلون إن الباري جسم sin kaiba ng mga mujassim mag-iyan nila. Allah subhanahu wa ta'ala jisim physical siya o physicality niya. Wa ankaru ay yakuna mawsufan bilawnin aw ta'min aw ra'ihatin aw majassatin aw shay'in mimma wasafa bihi Hisham ghayra annahu 'ala al-'arshi mumasun lahu duna ma siwa. Isbat nila rin Allah subhanahu wa ta'ala jisim, sumagawa, di sila mag-agree in Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-inkar sila in Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisifat, sinsifat warna, sinsifat nanam, hamut, texture, at wakaun-uno na mga sifat amin isbat ni Hisham ibn al-Hakam. Anadul mujassim. Rakumanin mga mujassim ay niya, amin tumpukan niya, siya sabot tayo ni Yahyaun, kaya manantumpukan ang mga mujassim ini, in kaya kakakad nila, annahu ala al-arshi mumasun lahu duna masiwa. In Allah subhanahu wa ta'ala, ito hababaw arash niya, tumimutang hababaw arash niya, di maraggut siya arash niya. Di maraggut in Allah arash niya. So, bang taming dumulan ng mga theology Ibn Taymiyyah, umariad tuod bang buko na identic to, di man simbiyahay niya. Niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagdaragot iban arash. In malabo pa rin doon, biyutang Ibn Taymiyyah, tawa ka-express niya. Siulat niya siulat niya sin in pangahakad din, pangahakad panindog ko na sinahalusun na. Ayad. Arap nin harkah, amin pagdiyan batin Allah subhanahu wa ta'ala naghihiwal, ito rin sa dami ka ni Ibn Taymiyyah, kaya kahakad niya rin sa Biblia. So, in mahinang bunga sin panindog Ibn Taymiyyah ini, amin maun na yung pagyanon kadimatun naw hadithatul afrad. In alam ini, mang jinis nin kitaun, yung pagbisarahan kadim siya Tuhan. Nakuman mang siulakan niya, sabi yung pagbisarahan na
hadithah siya. Ya makhluk. So habi ahad to, hadamit yan, nasabot tayad to. Mag-amo, yung panindog Ibn Taymiyyah. Iwan sin panindog sin kama ng mujassim, inuwatin Allah subhanahu wa ta'ala mutaharrikun min waqtin khalaqal khalq. Inuwatin Allah subhanahu wa ta'ala maghibal. Then naamin ha, kapag papanjari niya singkatan, makhluk. So ito na di ugtain himumungan niya. Tiniyain akida hi Imam Ibn Taymiyyah. Aman kaya sulat niya mga kitab niya. Kaya mag-agiyad, iman sin akida sin Hisham ibn Hakam o mga mujassima. Tiniyain Allah Ta'ala di maraggo ta'aras, iman in siya maghibal. Kaya pos na isab, yari lang na maghibal sa iban maghundong, magtindog sa iban maglingkod. Nasabot pa Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Kaya ba dahin kan Abu Hudayl inbud Abu Qubais malago dahin ha Tuhan niya. Kaya ba dahin kan Ibnu Ar-Rawandi in panghagad niya in Allah mag-agiyad iban mga jisim amuin piapanjarin niya. Naglilingkop sin diampalan bangbukon biya sin damikyan yan di manunjok im mga yan kanya. Selong niya amoy ini im mga papanaw na hinang usul puunan sin papanaw hi Ibn Taymiyyah. Diin niya to di Imam Ibn Taymiyyah. Salta piaragbos niya bahasa im papanaw biya ini amo na in papanaw sin mga salapos salih amura ko man wala niya piatampal ang mga hilalaungan niya in parihalan sin lanjang lakbang iwan lindog. Sin Allah arapon bang hatungod sin pag-agiyad sin Allah pa mga jisim piapanjarin niya salta nalangkom sin diampalan na matampal sin pamagbog niya hayan nakaluki sa mga kakitab-kitaban niya. So, in kaul di Ahmad Imbing, atin niya, kaya lukis hi Imam Ibn Taymiyyah kakitab-kitaban niya, kaysa na rito Allah Ta'ala di maragot sa aras, biasin nasabot niya kaina, iban Allah Ta'ala maghibal. Tinamat tulong na inusul punan hi sin akidah Imam Ibn Taymiyyah. Ang kanakaina, tubitang nalong niya, usul sim mga mujassima. So habi niya ang pagka nasabot ni Ahmad Imbing, tinanong niya, kaya sulat ang kitab-kitaban ni Imam Ibn Taymiyyah, pajawabon ta muna hinambuok asaira, amuin tanog, doktor, tanog hasirya, tinya siya ini, masul siya Syria din ang mga asaira, tinya maingat, bayan kan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, unuin, kaul niya tungog kan Imam Ibn Taymiyyah, bang mujassim ka, tawakan bukon, iwan bang okay kaya sulat ang kitab Ibn Taymiyyah, manunjoki pa ini tajsim, akhirnya tajsim atakan, wayroon, yari ing kauli Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. ما يتعلق بما نسب إليه من تشبيه وتجسيد وما إلى ذلك فلقد حرصت على أن أبحث ثم أبحث فأجد كلاما لا منقولا عنه بس كلاما في مؤلف من مؤلفاته يشبه أو يجسد فلم أجد لم أعرفه ولكني سمعت كثيرا من الكلام الذي نسب إليه ولدى التحقيق لم أجد قط ما يبرر لصق هذه يعني الاتهامات به ولكنني في الوقت ذاته يعني أنا أنتقد كثيرا من الآراء التي ذهب إليها وهذا معروف وكتبي في ذلك أيضا صريحة في هذا الأمر وأنا هذا الذي يقوله الإخوة في موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى بصورة شاب أمرت الذي أعرفه أن هذا كان في المنام يعني قاله ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام وأنتم تعلمون هنالك خلاف أصلا في أن النبي رأى ربه ليلة المعراج أو لم يرى. So ito na matarang in kauli Dr. Boti, tinalang na walakad haristu ala an abhath ma abhath. Tinayong manunjoki, tinayuyuan niya tuod, liawag ang paniliawag, tinaybiyasan niya kakitab-kitaban ni Imam Ibn Taymiyyah, mangaong ka
lapal at tawakan. Kaya sulat niya manunjuki pa tasbih iwan tajsim. Sa uwero lang niya kawakan niya. Sa undiungog niya mga piyagnisbat kan Imam Ibn Taymiyah, mga kaul manunjuki pa tajsim, iwan tasbih, inato bukunat ing kalagihan ni Dr. Bote. Ing kabayaan niya to, amo ing kaya sulat mismo hi Imam Ibn Taymiyah hakitab niya. Ang payaman imbing, inagi niya, kaya sulat kuno hi Imam Ibn Taymiyah hakitab niya. Na di na kaingatan mga simbunal sa Dr. Bote ni din ha mga alim ini mapantok halo ka Arabiya. Ang pahi Ahmad Imbing na makati na kamo manguno in pag-translate niya misan in wa alal umum al-amru laysa bisahal liwak na sin di lang niya kapahaman si mga ordinary tao. Biyayan na isimbon na li Dr. Bote at tawakan hi Dr. Imbing pagpaham lang ta si Luga Arabiya. Lakuliha li Dr. Bote liawag niya to tuyuan wayroong kawakan niya kaul hi Imam Ibn Taymiyah manunjuki patadsim iwan tasbih. Sa iimbing lang niya kaya sulat kuno kakitab-kitaban. So amoy in pangayon ta kanya banghaw no kaya sulat. Ang supamaong kawakan niya hinipagwa niya mangyari ka po ka atin niya insya putingan. Insya putingan. Tina magbisara siya, mag-post siya, kaya sulat ni Imam Ibn Taymiyah, sa weron de kakuha na tiningguan niya putingan. Ang pay Dr. Bote, liawag niya tuod. Wala siya dimingmug ang mga kausim mga ulama, ang piyagnisbat kan Imam Ibn Taymiyah. Bisan hi Imam Ibn Taymiyah mismo, na may ta siya kitab niya, at tinaon din ang mga kaul piyagnisbat kanya, wala niya kapamong. Matin aki Imam Ibn Taymiyah, hindi nasabot niya kitab niya. Ang mga kaul piyagnisbat kanya siya, wala niya kapamong. Nabiyan ni Dr. Bote, biasa niya panabiyasa, so meron kabakan niya may manunjoki kan Imam Ibn Taymiyah mujassim at tawakan musabbi sa mga kaibanalong niya masala, di niya nag-i'tirad siya, tawakan miyukhalapan niya, nagkhilap siya, tawakan siulang na Imam Ibn Taymiyah, para kalang tatad si Imam Tasbih werong kawakan niya. Biyaw man kita pa, matampal na ingkaulhi Dr. Bote ito, merong kabakan niya. Mari kita pakaw si mga ulama isab amoy nakauna rin kan Dr. Bote. Yari. Imam Abdurrahman, Imam Al-Allama Abdurrahman At-Tafahani. Inihambog sa mga sheikh sin ini Madhab Hanafi. Kaya sulat ini hakuan ha Ar-Raddul Wafir kan Ibn Nasr Ad-Dimashqi. Yan yung takrij niya. Lang na inna Shaykh Taqiyuddin Ibn Taymiyah kana ala ma nukila ilayna min alladhina asharuhu. Tinain Shaykhul Islam Ibn Taymiyah kan ala ma nukila ilayna min alladhina asharuhu. Tina kaunan din ha mga amun kianakal miabot mon kanya si mga ulama amuin nakamasakan Imam Ibn Taymiyah وَمَتَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ iwan si mga ini nagkabasa niya din ha mga himumungan si muridi Imam Ibn Taymiyah ibn Qayyim al-Jawzi. Tinahi yambok Shaykhul Islam sin Hanafi ni tinain sanad niya pagkawaan niya sin tungod kan Imam Ibn Taymiyah amoy mga kianakal sin mga ulama nakamasakan Ibn Taymiyah iwan sin kaya sulat Imam Ibn Qayyim. Yalong ni alladhi sarat tasanifuhu fil afaq kana aliman mutafanninan mutkilan mutakallilan min ad-dunya muridan sambil mari yung aliman bil aslain tinay Ibn Taymiyah bug sa alim ha dua usul tina usulud din basin usulul fiqhi puslong na la yalumu fil haqqi law matalaim tawa qadiran ala al-istinbat li istikhraj al-ma'ani la yalumu fil haqqi law matalaim tinay Ibn Taymiyah di siya mabuka. Merong kabukaan niya bang kasabunalan di siya mabuka pagsusunan si mga manunusun kaimun ala ahlil bida. Tinahimam Ibn Taymiyah na mamaindog imuugpang ha mga ahlul bid'ah. Isi mga ahlul bid'ah pag ano niya amuna mga mujassima. Tinahimam Ibn Taymiyah iniiugpangan ni mga mujassima. Pusbayaw ni Ahmad Imbing tiyuhuman niya Imam Ibn Taymiyah mujassima. Wal hululiyah din ng mga supi amo inag-i'tikad bi i'tikad si mga Nasrani at
in Allah Ta'ala tumupot ha lugal atawakan in nyawalihan sin Allah Ta'ala tumurun pamano siya biasin pag-i'tikad si mga Nasrani in nyawa sin Allah Ta'ala metukan Isa wal Mu'tazila wal Rawafid wa ghairihim. Tinaman in iugpangan ni Imam Ibn Taymiyyah mga anul bid'ah wal mujassima hululiyya mga sufi mga Mu'tazila iban sin mga Rawafid Shia iban sin mga kaibanan niya. Tinamatampal din di Imam Ibn Taymiyyah imuupang siya mga mujassima. So biya diin in katuhuma mo in siya mujassima. Ang pagkaptangan ni Imam As-Subki, As-Subki din mga Asy'ariyah. On day sa panulang niya kan Imam Ibn Taymiyyah, sumawa yaring himumungan niya amun o nang bugtaw nang asubukan niya. Kawan tanad jamari long na wallahi ya fulan ma yubghiru Ibn Taymiyyah illa jahilun aw sahibu hawan. Tilong na sa pan ibot pa Allah Ta'ala ukuan tinya amun nang asubukan niya to. Wero long na mabungsi kan Ibn Taymiyyah malain ka naman yung tao jahil. Then mabungsi ra kan Ibn Taymiyyah amun mga tao jahil iban sin sahibu hawan iban tao amoin hipo sin hawa nafsu. Yang kabtangan ni Imam As-Subki Muhammad ibn Abdul Bar As-Shafi'i. Imam Subki din ang mga Asy'ariyah. Salta ambog siya rin ang mga inisimusulang dahil kan Ibn Taymiyyah masayat to. Mukha yariin himumungan niya kaya sulat na Ar-Raddul Wafir kan Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Puslong na fal jahilu la yadri ma yaqul. Ang palong na intaw jahil, di na kaya damang uning kaya pamung niya. Di na mamung na dyan siya kan Imam Ibn Taymiyyah sinwerong panghati na sin kajahilan niya. Ang palong na wasahibu hawa yasuddu hawahu anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi. Ang palong na yamun tao hipo sin hawa nafsu. Tinatagda po hawa nafsu. Namo na makapagangan siya lang na sin hawa nafsu niya din hakasabunalan puas niya kaingatan ng kasabunalan. Nasabi sin hawa nafsu niya kaingatan ng kasabunalan pagangan siya sin hawa nafsu niya din hakasabunalan. Amat tulang ni maruga ka Ibn Taymiyyah dua tao. Tinya jahil iban sin sahibu hawa. Na hawno rito Ahmad Imbing. Din mga jahil at tawakan sahibu hawa. Ini ba itahi Imam As-Subki rahimahullah. So nung matampal na kato bet ay Dr. Boti wayroon mabasan niya palakad haristo ala an abhatha thumma abhath. Tinatuyuan niya tuod liyawag ang paniya liyawag inhimumungan among kaya sulat ti Imam Ibn Taymiyyah kitab niya wala siya dimungog si mga suy-suy hakwa sa liyawag niya wayroon kaya bakan niya ang manunjoki Imam Ibn Taymiyyah din ang mga mujassim Imam Musabbi sa Ahmad Imbing unin agi niya kaya sulat long niya Imam Ibn Taymiyyah at ilain Allah subhanahu wa ta'ala si masagid aras iban Allah Ta'ala maghibal iban pa si mga kaibanan sifat amun simibo paakida si mga mujassim biya na kan Hisham ibn Hakam amun nasabot niya ayat to yayaon sukaton na to magbalik bang hawno kaya sulat Imam Ibn Taymiyyah kitab niya suwayat to ipago ay Ahmad Imbing bang nari mapagawa insya rin ha mga putingan din ang mga jahil iban din ha mga tao amuin hipo sin hawa nafsu. Aun pa ini Imam Mulla Ali Al-Qari din ang mga Maturidiyah nagdepende sa bukan Imam Ibn Taymiyyah yan nasabot niya Mirkatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih siabot niya rito Imam Ibn Taymiyyah bukon siya mujassim tiniain akidah Imam Ibn Taymiyyah magsibo iba sin akidah Imam Abu Hanifa Hafiqul Akbar matin agihi Imam Mulla Ali Al-Qari ala kulli hal yatuin pagdepin si mga ulama dakula hamasa nakauna Asy'ariyah iban Maturidiyah iban sin hambukdok tul hamasa biyayaon amoin kakilahan na Syria ini pagdipin niya Imam Ibn Taymiyyah bukan mujassim mahuli natubtub na jigta rito takaran na to bang uno ini kapago ay Ahmad Imbing tungod hakauli Imam Ibn Taymiyyah mahuli assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.